Gaza Garage Door and Gate Moto. Himgensela mavandla ya ti garage ithlela hi lunghisa lama nga onhaka, hi hoxa na ti gate moto, hi deliver hinkwako eAfrika-Dzonga, ku hakela mi hakela loko hi heta ku endla installation. Kasi n'wina mi nga eka Giyani na Malamulele ma pfumeleriwa ku teka hi xikweleti. Tihlanganisi na hina ku kuma vuxokoxoko hi xitalo eka nomboro ya riqingho 073 803 7339 kumbe eka 068 3379 723. Gaza Garage Door and Gate Moto. Channel kulukumba ya Matimba yi nga na more than 108,000 wa ti followers leti followaku leti ku nga na ti chance ta xiyimo xa le henhla ta ku ti nga tshuka ti hi vonini. Ku na vanhu va ku tala am le ku followeni, ku na vanhu va ku tala am le ku subscribeni, ku na vanhu va ku tala am le ku joineni ka channel ya hina. Hi kombela mi joina channel ya hina i 19.99 ntsena mi va ti-membera, mi ta hatla mi kuma swilo swa manyanga, swilo swa switshongo swa ku fana na leswiwani. Mana Shongani i un'wanyana wa vayeni va hina lava va nga kona aka channel leyi namuntlha hi na vona. Ni kombela mi xeweta vanhu lava nga ku hi voneni. I am Jan guys. Kombela subscriber. I khensa swinene ku gangiseliwa ti votes. Mana Shongani mi tshame mi trenda hi ku mi tlatlamberini mi ya mi ya xava movha wa manyunyu wa mitsandza ku hakela. A hi sunguleni loko mi xava movha. I yini reason yi nga endla ku ri mi xava movha lowa wa ku sungula before mi fika ka loko mi xava Shongani? A ku ri yini reason ya n'wina? Loko ni xava Shongani a ni ya ku test driving, so ni endle license 2018. Okay. Ivi ni nga drive chumu. Se ni vona va ku test drive. Se me a ni ya ku test drive mara a ni swi koti ku drive. So loko ni fika leyi a fika ni byela lowa salesperson a ni ta ya hala, a ni ta njika ni vuya na movha. Movha yi landza yi buti ku mina a ni nga swi koti ku drive. A ni nga yi ku xaveni ka movha, a ni ya ku test driving. Xin'wana xi rhandzaka ngopfu hi n'wina ne hi loko mi kha mi ku boti ene mi tlhe mi vulavula hi boto wa n'wina ne. Munhu loko mbo ku ri na boto wa n'wina kusuhi a ni tshembi ku mi phaphisota ma titsonga siku rin'wana kha ni huma Kruger xi kha xi lava ku nghena movheni xi vo boto wa xo xi hatla xi pfala rivati. A xi lavi mistake swa twisiseka swinene. And then mi hetelela mi xave movha ku humeleli yini movha lowa? Movha ni vini wu tlherisa. And then the second one? The second one ni xavi hi ku yi tsakela. So loko ni ya a ni voni Q3 apatwini. Okay. Ni vona yi saseki ngopfu ivi ni ya ka Audi ni yena yi langutisa. Loko ni langutisa ni kuma ku yi kulukumba ngopfu size ya yona. Ivi se ke ni va byela ku va ni lavela yi tsanana yo fana na yona. Ivi ku na Q2. Okay, loko mi ta xava Q2. So timhaka leti nga tshama ti trenda ta ku mi tlatlambele ku xava movha wa mitsandza ku hakela a ku humelelini? A ku humeleli ku phuta bya vanhu va ka social media ku mina ni te siku rin'wanyana a mi byela mani? A ni byela vanhu ni posta video. Okay. Ni ku siku rin'wanyana ni ta tlhela ni ya ka Audi ni tlherisa movha. Hi mhaka leswi landzelaka ni compare movha ya mina leyi ya khale na movha leyi ni nga na yona. Timali leti a ni ti tirhisa ka movha se ni ku a ni kota ku dyondzisa, a ni lava ku dyondzisa vanhu van'wanyana timhaka ta timali ku a ni nga hakeli petrol ni tlela ni nga dangi. Se loko xi ku tikela u nga yi tlherisa ni ku for sweswi until December mali yo hakela movha ni na yona. Mara ni hleketa ku loko yo fika December ku nga cincanga nchumu movha ni ta yi tlherisa. Loko swa timali a na ha ri flexible ku fana na ku sungula. A swi twisisa hina vanhu va timali. Mara u ni endla ni nga feel comfortable ni titwa ku himpela ni huma Thembisa loko ni ri la fana loko u vula Audi u ku Audi. Se ni chava na ku hi vula ku Audi. Yeah, and then ebe se vanhu va sungula ku u tlatlamberini. Vantwanga vantwisisanga ni tiku ku ni vulavula xilungu ni swi mikisa na xichangana ni ku yini na ku yini mara a vantwangi. Na kwalaya ndzeni ka ti-comment ni ze ni endla video ku leswi ni nga swi vula na leswi vanhu va twa ku swona ko kun'wana la vanhu van'wana va nga fika va swi twisisa ku u ri mara video mani swi tiku hayi nga ku va yingiselela ku hlamula hayi ku twisisa mhaka. Okay. U ku hi movha lowa wa Audi a mu vona la garage. A mu vona ka pfariwa ti garage leti na munhu a chuwini ku se hi khandziya na ti elevator hi nga ta ku lift kasi lift leswo swo hayi ka ri ka cross ya ka Siyandani. Why u nga tlhelani? I mhaka ku ni join Forever Living Products. Okay. Hi difference ka
ka swa timali ka before u joina Forever na swisunga ka yona? Loko ni nge se joina Forever a ni holela ku hakela ti bills ta mina. Yes. Sweswi Kuna cinci. Kuna timali ta mapela, timali leti ya ta ku yo. Okay, ntoma veriveri ma ku mi tshiki ntirho. Ntsikini. I mhaka ya ku se kuna cinci la. Andaku ka tin'hweti ta 4 loko ni ta va ni sunguli ku joina business leyi ni yi vona ku la mali yi kona. Before hi nghenela ti products leti nga lana, ni kombela ku byeriwa ku yi joiniwa njhani Forever loko mi lava ku joina yona mi xava start yo join combo leyi. Okay. Yi ta mi tela na ti products ta 25 leti mi nga ta kota ku xavisa, mali ya n'wina leyi mi nga xava yona yi vuya. Ebe mi vheta mi va mi ri ka business mi helelini. So box leyiwani yi endla 7,110. The products leti va ku ti ri ndzeni ti endla 7.4. Leswi vulaka ku profit ya n'wina laha ku va ku ri 300 and something because mi va mi ri customer loko mi xava ka vona. Ivi loko mi xava box leriwani va mi upgrade mi ya va assistant supervisor ivi mi vheta mi sungula ku endla timali. Okay. CV yi va yi nghenini mali hi ndlela leyo. So tin'wana ta ti-products leti mi ti xavisaka ne swi tele swilo leswi mi swi xavisaka loko ni kha ni cheka laha ka passage ku tele hi swilo leswiwani. So hi teki titsongo because a hi nga ta heta ku hlamusela ni ta va ni kha ni humesa hi 1 i yini lexi? I berry nectar. Okay. So berry nectar yi na aloe vera gel, 90% ya yona aloe vera gel. Okay. The percent letin'wana ti nga sala ku ta va ku ri maapula yo tshuka ku tlhela ku va na ti cranberries. Okay. So hi leswi va nga yi mikisisa xiswona yi va yi kha yi tirhela ngopfu hina vavasati yi hi pfuna mayelana na swivelekelo na ti-urinary na swin'wana na swin'wanyana. So a hi murhi i juice. Okay. And loko u yi teka a yi endleriwi ku horisa ya supplementa yi pfuna miri wa wena ku lwisana na problem leyi u nga na yona. Yi pfuna masocha Ya miri. ya miri. Immune booster. Oh, okay. Swa twala swinene. Ni moni ya ka xin'wanyana. Leyi Aloe Shield ya hina vavasati va yi tirhisa tindhawu to tala. Va yi tirhisa makheleni, va yi tirhisa xikandzeni, va yi tirhisa xikarhi ka milenge, magwaru. So hi vitana 5-in-1. Ya vavasati ntsena? Hinkwerhu ha yi tirhisa. Okay. So ngopfungopfu na lava nga na problem ya timakhele lama se ma nga tshwa hi munyu na byala lebyi kumaka ka ti-roll on to tala leti hi ti tirhisaka. Leyi hava leyi munyu lowuya. Okay. So ya swi kota ku wu cleana wu huma lowu u nga na wona already loko u tirhisa yona ntsena. Okay. A swi nge tlheli swi humelela same time swi ta teka nkarhi mara swi ta endleka hi ku a ni una 20 years u kha u tirhisa roll on u nge tirhisi lexi namuntlha ku mundzuku ni hola. Yeah. Swa twisiseka swinene. Ni kota ku hlamusela mhaka ya n'wina yo twala. Lexi yini lexi? I tooth gel. So leyiwani a hi toothpaste. Tooth gel yi hava fluoride. Okay. So leswi swi endlaka ku loko munhu a pfuka nampundzu mi n'wi hlamula swi nga kahle. Yeah. I timhaka ta fluoride leyi kumekaka ka ti-toothpaste leti va ku yi kha yi ti tirhisa. Okay. So leyiwani and a yi tirhi swona ntsena loko ma va mi lumiwe hi sokoti ro humesa yini ma yi tola ku ta oma laya. Okay. Because yi endliwe aloe vera gel. A ma swi tiva ku aloe vera. A ni ma swi tiva ku mhangani khale a hi tirhisela swilo swo tala ngopfu. Yeah. So ti-products ta hina hinkwato ti endliwe hi aloe. Okay. Swa twisiseka swinene. So xisibi lexi Ene mata an tivi maybe loko vanhu va ka va hlanganisa na n'wina mi ta va mi kha mi va byela ti-price ta swona swilo leswiwani. Kumbe xana ta vuleka na moyeni ha ta vuleka hikwako mara va ta rivala. A hi tlheleleni ndhawu hi sungula ka lediwani i mali muni leti? 560. 560. And then lexi xa ku tola makhayeli 155, 165. okay ni tshemba ku mi le ku ti-20 ti-price loko mi nga ti twangi rewindani video. Leyiwani i 143 i avocado soap. So van'wani va vulava ku van'wani va tola avocado a xikandzeni swi va pfuna hi yini swi ku tluka swi ku chaka. So ti-benefits leti mi tikumaka ka avocado ma tikuma laha i aloe na avocado. Okay. I xisibi. Xi tirhela ngopfu xikandza kumbe miri hinkwawo? Yeah, it's for face and body mara vo tala va xi tirhisela ngopfu xikandza for mabundu na swin'wana na swin'wana swo yelana na sweswo na uneven tone. Okay. And then butsa leri So butsa leriwani rona ne ri tirhela ngopfu i ra vavanuna mara la ndzeni ku na ti-product leti tirhisiwaka hi vavanuna na vavasati. okay Vavanuna hi swona yeah. So
kuna xibukwana la xo explain ku ni nga jili. So leyiwani aloe vera gel yi supporta healthy digestive system, yi promota na immune system health, yi maintaina na natural level ya ti energy. Every second hi va na Actic C ya hina i omega 3 leya va yi vitana ku memory booster, yi tirhisiwa ngopfu hi vana va xikolo mara yi wela ka yona pack leyi ya vavanuna leyiwani because yi supporta na vula changana mara na tsandzeka a healthy heart, mbilu ya rihanyo lerinene. Yes, if second yi supporta optimal cognition hi swilo swo fambelana na ku hlaya na ti-memory na hinkwaswo vana va xikolo. If second yi va na blend of omega 3. So leyiwani yi tirhisiwa hi muti hinkwawo. Okay. Va yi vekele lawani for swona leswi ni nga swi hlaya mara muti hinkwawo u kota ku yi tirhisa. Okay. Ivi ku va na Vitalize for Men leyi natural prostate support leyi tirha vavanuna ntsena, yi tsaliwe ku Vitalize for Men, a yi tirhisiwi hi vavasati. And then also it is designed specially for men's health. Like I said, it helps promote testicular functions. So vavasati va nga kota ku yi tirhisa hi ku avana leswi na leswi. yeah. Even then, even a multi-marker later, ma we're out of stock of vhengeleni mara loko yi fika hey va yi lwela mani. Va yi vhungabhunga. Hey, I tshama va sapa yi tirhisa hey BBL what mara it helps to promote libido, yi supporta and maintain stamina and energy, and then is sex herb of the Incas, it designed for men and women. So me tirhisa muti hinkwawo. For so leswi ni nga swi hlaya. Mga swi twangi mo swi rwana mga mgibla ku. Okay, so loko munhu o va a ri ku mboneni ne a tsakela ku lava ta xava, a tsakela ku lava ta joina i mi kuma njhani? U ni kuma ka WhatsApp. Okay. Teka tinambara ta mina leti nga 073 076 2107 ivi a ni WhatsApp. Swa ti-call ta swi endla endzhaku ka WhatsApp ku mi va kha hi swi twisisa ku loko se hi fonela mayelana na yini. Tin'wana ta ti-challenges leti mi hlanganaka na tona loko mi ri ka bindzu leri ku nga va ku ri yini? I vanhu vanhu lava hi tirhaka na vona minkarhi ko tala a ni swi twisisi ku va njhani ni ku laviwa ti-discount, ku laviwa a ni swi twisisi ku vo ka va nga yi twisisi ku business yi tirha njhani na, because loko fika ka Checkers a wu ri matandza lama mi khomi 60 rand mara ka hina va ta va lava ti va ri yini ti-discount ivi sengeni ku va na problem ya leya yo swa tikanyana ku va ka business u ri n'wansati. Okay. Hi mhaka ku va teka tinambara ta wena ka social media va fika va ku WhatsApp va nga ha ti hi swa business va vulavula swin'wanyana. Yes, ku va ku ri challenge yikulukumba swinene mara xa positive ngopfu ku va ku ri yini? I ku mali yi kona. Okay. And lava va nga va wena va ta va fika va xava va tlhela va nga ku lavi ti-discount or anything like that. Okay. Xo hetelela hi nge se ya ka marito man'wana mo hetelela ti-ideas ta ndhawu ya ku saseka so mi ti hleketa na mani like mo va na ve ri yini kambe lowa ku designer ndzeni? Interior designer kumbexani n'win'we mo ti planela ku ni lava 1 2 3 kumbe lava ta ku va ta tirha vo plana va ku wo hi ku endlela xixa so? TV stand ni yi voni ka Google. Okay. And then sofa ruma la mana va tirha kona. Okay. So ni rhandza ngopfu. Yes. Ni vona mintirho ya mhani loko ni ri vo masiku hinkwawo. Mara position ke like mi hleketa njhani because n'wana a ta ri vekele ku a ni pfuniwangi hi munhu no swi fika ni swi vekisa sweswi. Okay. Se swa ku fana na wata ku sorry a le moyeni. Okay, wo ni swi veka so loko ni ngheni bedroom ni ya bathroom ni loko va swi toka swivoni swa wena like swi all over and u ti vo kahle hi swona leswi u ku ti-ideas ta so mi hleketa njhani mo tshama mi ri ka Google or ku humelela yini? Ni munhu wo rhandza xivoni. Okay. That's why swi ri leswikulukumba. Okay. A ni lava ku va humesa pack ya leyi va va byele ku ya koteka ku xava hi 1 or u xava yi ri a pack leswi va ngo yi tirhisiwa for vana or as a family. What if ni lava xa n'wana ntsena for memory ku va kota ku ta xikweleti na ti-price ta kona masiku. Xivutiso lexi ta twala ka inani?
I'm sure loko vele kule ku fika kwihi but normal swo twalela kule va ri va kombela ti-price ta butsa leri na ku lava ku tiva ku swa xavisiwa hi xin'we ku nga ri hi butsa ke aye ya so swa pfumeleriwa ku xaviwa hi xin'we leyiwani hi swona swi xavisaka ngopfu business ya mina yi fambisa ngopfu Arctic Sea yi endla 660 ivi ni mi courier yona mahala ivi house for men hinkwaswo leswi nga laha swa xaveka hi 1 so the prices ta ko lawani swi nga tlhe mi rivala mi ta ni vutisa loko mi ni WhatsApp. Thank you. Swa twisiseka marito ya n'wina hetelela sesi xichavo marito yo hetelela tana mi joina forever mi subscribe ka channel loko botsolo maka mo sa tisimu mi yingisela ne mi nga yingiseleli matlhela swi ku ma yingisela mara amla ku tiviwa ku ma yingisela chayisa tisimu ti twala i posta ka TikTok. why u ri na tattoo ya nghala I think xivutiso lexi a ni fanekele ni rhange hi xona le amasunguleni. Okay, tattoo ya nghala yi tini ni munhu wo rhandza ti-tattoo. Ni kombela ku veka box ra forever ni twa nhlamulo leyi. Okay, ni munhu wo rhandza tattoo ya mi yo sungula ni yi endlini ri a Univen loko ni endla lembe ro sungula. Reason ya ku va ni nga endlangi before i ku a ni hlonipha vatswari loko munhu a ha ri hansi ka yindlu ya vatswari u fa a endla leswi vona va lavaka swona so mana mi va nga ta pfumela ku ni vekela tattoo se ni sungula ku yi vekela loko ni ya Univen ni rhandza ti-tattoo malembe ndzhaku so reason ya nghala i ku ri kokwana wa mina wo bebela papa mina loko va ni vitana a va ku hi mina xichavo xa vito na nghala. Okay. Ni va vutisi vhele ku swi vula yini xichavo xa vito na nghala na yini ivi va ni byela ku ni ya ni ya langutisa mahanyelo ya nghala. U tshama mastada nje because ni tshame ni famba na hi Kruger loko u vona ndlopfu ku xo nghala u zo mastada nje andzangi ni mastada ngopfu mara ni chava ku loko no mastada ne ni twa nga ku ni na wona mahanyelo ya nghala hi mhaka ku mina loko ni lava xilo na xi yela and then na xi kuma. Yes. So ni twa nga ku loko no mastada ngopfu se mata ni endla ni va nghala ngopfu se swi chavisa van'wanyani so ni right the information leyi tsanana ni nga na yona. Hambi vanhu va ta ku ni tivela kwini mara the way yi nga kula xona pain yi va yi ri njhani loko yi kha yi drawiwa. Hey pain ya vava and lowo draw wa hemba so ni tshami 6 hours ni kha ni tsala tattoo U kha u twa pain. aka ku na heta ku sketch aku na heta ku sele ntsana and then give up sen ku it's fine. Ivi So atsala it has nothing to do with Solimakam. it has nothing to do with Sulmakam. Mtivi ku mina xichavo xa vito na nghala before ni tiva Sulmakam. Yeah. Because ni tshame ni foneliwa hi mfana wun'wanyana where is salvation. Ka ku mari nsimu leri a va nge xifaki xa champagne. A ku ha ximhana lexi a ambula xo la xi hi kombeni tattoo. A kha vula n'wina. Yeah. Se aretse i channel leyi kulukumba ya ku hundza ti-channel hinkwato la misaveni. G1 Solimakam i vito ra yona G1 Solimakam i vito ra presenter ya yona aka camera phela hi fanele hi tonganyana ku hi le ndhawini ya serious aka camera before hi ya ka Audi aka camera a hi ri na Mana Charlotte a swi kahle swa ku vula munhu hi vito ra n'wana. Why? Va ri a swi romantic. Oh, se hina ta ku yini hina hi nga lavi ku va romantic. Ni nga ku vitana ku yini la u nga ta swi twa ku u comfortable. Sweswo mi swi tirhisaka ha swi tiva hina vulani. Eka camera a ri na Sonia Matebo. Thank you for watching guys. A ku ri kahle la Amidrand. Inkomu. You can see. Ntokoto Studios, home of technology.